Kajing temu ban penlong ya ke public hearing halau ke project di motion dan ke company Shri Cement Limited lah ban petsangi ano hadian kajing mi ka jing persya ke bajur ha ke jaka bal penlong ya ke public hearing ha East Jante Hills. Karai ban petsangi ano kadai ke belashim di bor sen charge nong bat ke officer ke distrik kenang ban la ban penne ya ke syong suk syong san kam tam hadian balami kajing ele persya padang ki ba persya bat ki ba kershan ya ke project. Kani kamat ban penlong ya ke public hearing ha ke arpu arterik mentau jemang na ke bentak kejing terwa banti motion da ke Shri Cement Limited halum serman ha ke than East Jante Hills. Kelasaki ya kejing iki ni kenhuan beper. Hinong syong shnong ke ilaka nong kli rengkat kiseng balang ke bekentup ya ke JNC bat JSU kilawan sya kenong ba shlong men ha kat kendai terik jemang bat ke arpu terik jemang kila penlong ya kejing iki ha office deputy commissioner pat ha East Jante Hills. Bat hak arpu trik jemang keladon ke Jengkulmar office deputy commissioner na ke jengmantur kinong kershan ya ke public hearing belawan ra ke jengmansau ya kinong syong. Hak arpu arterik jemang ke sengi balabu ban penlong ya ke public hearing keladon ke jengkang lenti kinong manishim benta syakani ke public hearing. Hak bagi lebu di mau ki bahe ki diang ki bahe bat ya kani le ileng bagi video balapha de kinong yalam ke hito ki belahir bani shimbentas ke public hearing. Halenti ladon ruk ketrok ke bakang lenti kebahadian ke ketrok ladon ki batang. Haga jaka bapelong ya public hearing kalami kejing ya kawang mau kejing ya kawang syuki bat kejing ya ke bala penlong ya officer ke Meghalaya State Pollution Control Board ban rai ban pensange no ekne ke public hearing kat haduk ban pen bena dah kumoi pat. Ai tu ayo burung lam se habalo. Bet. Absyua. Baik. Serap.